Ekitabo ky'omubuulizi eshuura ya 8 eby'obwengye n'okutegeka okuhikire. Nooho ori nk'omunyabwengye kandi nooho orikumanya ekintu okukirikushobororwa. Obwengye bw'omuntu bureetera aha maisho ge kushemuuka bumaraho emifunya. Ninkuhabura oyorobeere ekiragiro ky'omugabe kandi ahabwe endahiro ei warahiire aha Ruhanga otarahaaza omutima. Ruga omu maisho ge oteeziringe eki yakuragiira n'obu kiraba kitarikushemeza ahabw'okuba akora eki arikwenda kyona. Manya ekigambo ky'omugabe kigira obushoborozi. Nooho wakwehanga kumugira ati ekyo nookora ki? Orikorobeera ekiragiro tarihikwaho kabi kandi omutima gw'omunyabwengye gumanya obunaku buhikire n'oburyo bw'okukoreramu ahabw'okuba ekintu kyona kigira obunaku bwakyo n'oburyo bukishemereire kukorwamu omuntu n'obu araba ahendwa obusaasi bwe. Ahabw'okuba tamanya biribaho mbwenu owo waakubaasa kumugambira oku biriba. Tihariho omuntu oine obushoborozi bw'okutegyeka omuyaga n'obu kwakuba okwemereza izooba rya rufu. Omuri orwo rugamba tihabaho kuraga kandi owayehiireyo okukora ebi tibirimujuna. Ebyo byona nkabireeba obu naata omutima gwangye aha kumanya ebirikukorwa ahansi y'eizooba omuntu naayekuriza ahari mugyenzi we kumukora kubi. Bwanyima nkareeba ababi nibaziikwa nibaza okuzimu konka abakozire gye baaruga omu mwanya ogurikwera baayeba omu rurembo. Ekyo nakyo ni busha. Ahabw'ekifubiro ky'ekibi kutiija juba nikyo emitima y'abantu emarira kukora ebibi. Omusiisi n'obu akora ebi emirundi 100 akahangaara konka niimanyira kimwe ngu abatuura omu maisho ga Ruhanga nibamutiina nibo baribagye. Konka omubi we taribagye n'obu kwakuba okwongyera aha biro bye biri nk'ekiicuucu ahabw'okuba atatiina Ruhanga. Hariho obusha obundi obubaho omu nsi. Hariho abahikiriire abahikwaho ebyakushemereire ebi ababi bakora kandi hariho ababi abahikwaho ebyakushemereire ebi abahikiriire bakora. Nikwo kugira nti ekyo nakyo ni busha. Ntyo naasiima okweruhuura ahabw'okuba tihariho ekirikukirira omuntu okurya n'okunywa n'okweruhuura. Ahakuba ebyo nibyo ariguma nabyo omu kufa kubi kwe ebiro byona ebi Ruhanga amuhiire kumara ahansi y'izooba. Kunaatiira omutima aha kumanya obwengye n'okureeba emirabanamu eri ahansi ahabw'okuba hariho abatagwejegyera n'akakye omushana na nyekiro. Bwanyima naayetegyereza emirimo ya Ruhanga yoona naashanga omuntu atarikubaasa kushoborokyerwa murimo gwona ogukorwa ahansi y'izooba. Omuntu n'obu yaakufa kubi atakwenda kugumanya takagushoborokyerwa. Nangwa n'obu omunyabwengye yaakugira ngu naagumanya konka taribaasa kugumanya.